iolidi umuntu owashona ya washona umuntu kade segula kanjalo wathi nje engasho ukuthi emuva kokubeletha manti o lapho nje amaviki ya wahamba sekumele mike sukume mina ngeke ngiphushe umuntu obheka ugogo ukuthi yena kuphume yena ubani ozosala bheka ugogo so kahlahle wena beyikufoster kahlahle impilo ukuthi mele uye all out akubonakala nokuthi una 19 angeke ubadala sibancane ayikwasha ubadala sibancane mose khona nje into bengi-attenda nje la kuthiwa yini Abraham Creek kade into ekunceda organization ekunceda ngani ukudla kwama food parcel into enjalo story sakho sibhalele sona khona enye into engike ngayinote kancane ke ngayikhotha uthi boyi happily addict uzobona intombazana oboyifuna lapha ya ubona ukuthi ishaya iskip na ufuna ukuzithola lapha ya uthozwa impress sento yabogeli le ukuthi bangene engojeni ngamoka pipe labo geli labo khona ngeke ngisho ukuthi yabo ukuphuza ngapha ubhema khani kuqulekisa lona nje lodwa yakuqulekisa le nto le yabo futhi mazohlalela sanibonani babukeli emakhaya lo nokhulumayo umfana omnyama olandela indlela zokukhanya we are back with another episode la ekhaya eMepo Media namhlanje ngami ngedwa ngaba nomfowethu nje la ozosithula kabanzi ukuthi ubani futhi qhamuka kuphi ukhule kanjani konke lokho ozobe sichazela kona namhlanje akukho okuningi esinako sawubona mfowethu ehamba kanjani siyaphila bhuti omdala asiyacela abangakwazi ungabachazela ukuthi ubani abangaziyo nabangangazi bangazi kuye ngonkululeko ke umuntu okhulele ngapha kone Soweto ke inkululeko yeah wathi kusebutsotsini ebutsotsini wangaphi Soweto ya umnyaka nje Soweto nje yindawo engikhulele kuyo yeah yiKenya indawo engikhulele Soweto yeah injani impilo la eMsotra impilo yaseMsotra yazi bo impilo yaseMsotra inentaining yeah inentaining so kumele ubheke izinto ezihlukile kuzo bheke nenyathelo zakho ukuthi uthathe iziphi manje hayi impilo yaseMsotra naye iyakhulisa at the same time yona iyakhulisa ufuna kahle ube disciplined kahle ube disciplined kumele uyazi nje into yakho ngoba uzolimala wabheka ezinye inyathelo zabanye abantu hayi lahlela kude madoda manje unkululeko yena uzalelwa la ukhulela la vele Soweto uzalelwa la ukhulela la mara ngikhamba kwesikhathi angeke basambona umuntu ohambile uyazohamba uzohamba mngana manje ukhuliswa obani okay mina umuntu okhuliswa ugogo isikhathi eside nje umuntu okhuliswa ugogo umuntu ugogo nje abanye ke yayi la makhazini bomzala into enjalo mara isikhathi eside nje ugogo uye nje ugogo esimbeka phambili esingathi uyo ngikhulisile umama nobaba bakuphi oledi langshiya oledi langshiya ngisaseyintwana lingaboma 2 years intwana yami yona ke bisasebuma viki month lapho nje viki month tisaselapho mara mina kade sengibamba uma 2 years la uma 2 years kahle ngasho ukuthi isithomba sisabuye ukuthi umuntu onjani umuntu ekolile yabo into enjalo manje akafektha kanjani leyo impilo leyo mnganami yona angeke ngisho ukuthi yang-affecta nekwezinye izinto khona la yang-affecta khona yabo but not isikhathini esibhaka cause ngiyabona ukuthi yabo ifkade kune-olile ezinye izinto kube angizazi yabo so iyakhulisa kwesinye iside yenzani iya-affecta uma uzozo omunye umuntu athi olile ucabanga kaningi ukuthi konje olile vele la hamba mara khona ezinye izinto ezithi ngithi kube olile belikhona bengeke uyazi impilo ukuthi uyaphuma uyophanda kumele ukuthi ubeke isinko etafuleni yenze nje into ozokuvuka ukuthi mawuvuka uyacabangana endlini uzobeka if olile belikhona phela umuntu olile ibheki ekhaya umuntu okhona ukuthi makathi uthi uyaphuma nje athi hlala phansi ikhona into eka manje nje ubuntu oledi ngayazi uyakhona ukuyenza into yakho
phuma uthi hayi namhla at least mangalala ngiphethe something lapho uyazinikeza nawe isandla ukuthi hayi akufani my olidi hayi into engekho vele kwamanje i-time lona umuntu kade ngimthwala ukuvakasha into enjalo akusumuntu engihlale naye ukuthi ngikhulile naye yeah umuntu nje engimazi ukuthi umuntu owezamelanye yazi ngiyakuye nje mangiyombheka manje akusumuntu ola iduze yeah time angeke ngilibeke phambili kakhulu umuntu ophambili umagogo umagogo yophambili yabo nanoma nje na eshekela kwazi nje ezinye izinto azini bo magreza so namanje umuntu yabo washaya stroke yabo so yeah mama ukhulisa umuntu omagogo makhamba kwesikhathi makaba kanje gcina sekuba nezinye izinto maye sizibheka wena seziphuma kuye sezisa ku walento firstborn futhi ba wese qalela ku so magreza ke umuntu oshaya stroke sekumele manje yabo ezinye izinto abekaziyenza nisofundile so yazi ukuthi umagogo bekayenza kanje iphi imiyalelo kade akunikeza yona so yazi ukuthi hayi u1 u2 kumele mawenza so uyenza so yeah izinto ekumele lezo ke nazo ke ngazibeka ngomagogo uyi ke yeah mhlambe nje okufundile nje kumagogo uzube ngaka yini ya umagogo kuningi engakukhuluma yabo lento leyabathi inqolobane la kubekwa khona izinto yeah yabo magogo kade akutshengisa isithombe saleyo nto leyo ukuthi hayi kunento eso lento eso le kade ba into engathi kade isetshenziswe lokwenza nokubeka izinto ayithi ukuthi mase kufika isikhathi esithize khona ukuthi isetshenziswe leyo nto le izinto azilahle into enja yeah magogo nikeza leyo idea enyana bokuthi hayi into kanje before nawe uzoyisebenzisa ibekele isikhathi esithize la izosebenzela khona so mabayibeka uyazi ukuthi hayi makunento eso mayizobeka izodingeka yeah namanje ke namanje kusasebenza yona leyo nto into okuthatha imiyalelo ukuthi yenza 1 2 3 ungawuyenzi yeah so le nto kumele uthi imameli yiyo lento engithini enqolobana manje usiswa wakho noma ubhuti wakho lokulandela ngemuva yena ubhuti yeah ubhuti omncane yeah ubhuti omncane la khule naye namanje nje sisase sonke ke asabambeni yeah uye ngana ngiyathusa indaba yakho iyathusa ngoba manje ugogo mase kashawe istroke affecta kanjani lo nto leyo noma wajusta kanjani simphele ezinye izinto womela umenzele ngoba uthi umdala yeah zona za affecta ne mara kwezinye izinto nakhona icishe ifana naleyo olili ukuthi akufani sekukhona ezinye izinto khona ukuzenza yabo ngaphandle komuntu bona bakhona bambhekile yabo ya into njalo mamncane kanjalo mara nje kona ugogo hayi ngilimale kakhulu man yeah umuntu obekakhona ukuthi akuvuse cabanga nje yokuqeda nje umatric uthi uyofunda nje esikoleni yacabanga ukuthi ishisa alwazi lapha ngabe ubani ubhekile konke lokho akuhlali but uyazama ngayo yonke indlela ukuthi at least uphume wenze something esikoleni yazi mawufika endlini samele ubheke futhi ukuthi kuphe kumele ukwenze qala into yasendlini check ukuthi isinkwa sikhona ubani kumele umfonele ukuthi uyophuma uyophanda uthi at least uzobeka something yabo manje ke ezinye izinto nalapho nazo siyezathi affect abo maka nje yazange esikolweni hayi nazo ziyeleza nginikeza leyo ngqonqozelo yabo uthi hayi nodamela ufunda ubheke impilo push yeah izinto ezengqoqozelile lezi nje ezingaffecte kakhulu zona akusinto ezithini just nje ukuthi gogo kube uyenza lokhu mawubhekane nobunzima kuba ugogo yakubiza ukukhuluma lokho manje ke ngoba sekanenkinga ukuthi ukhulume ngomlomo angeke nisale naleya communication leyasekuqaleni ukuthi ngani yami kanje angeke isabe khona sekumele manje kube ubona ukuthi gogo ilokho ekumele akusho manje sekumele ngazi ukuthi hayi nazo lezi anginikeza zona indlela kumele ngilandele zona yeah manje olidi mawuthi lakushiya indlela la hamba noma la iolidi umuntu owashona
ya washona umkade segula kanjalo wathi nje engasho ukuthi emuva kokubeletha manti o lapho nje amaviki ya wahamba umuntu esikade segula lapho mhlambe futhi umunye umuntu onephini kakhulu ubhodi wakho kulandelayo hayi nayo nephini ngoba nayo iyeza ke zonke inyathelo yazilandela hayi ithathe shit nayo iyeza yabo because yonke into engiyenzayo la ayinto ebheka le masithi lokhu yenza lokhu kodwa ngendlela efanele yabo efanele mhlawumbe role model yakhe nje wena ay straight yayiyo yiyo nje big nje nasemuva nje intwana zasekhasi yabo ezinye zikhona ezibhekilelayo kimi yabo ngoba na kwamanje nje yabo makangathi nje ukuphusha la phusha khona indaba zesikole nje hayi shayile ngaba grand asifanele le hot man danger asifanele ne hot man hot man wilgeleza kuphi ligeleze kuphi la suka kuphi la kuphi binake ya lesike hot man la ke suka evusisizwe la ngiqale khona uR to grade R to 4 ke lapho la ngifunde khona ke lapho bilisathi ukuthi ukuthamba ungakabona ezinye izinto yabo lebo grade R to 4 sukelele ku 4 ke dlulela le ku grade 5 to 7 sulile nakhona nalapha dekusathi thambile nje awukaboni nix nje etafula encwadi sakuvalile nje sukele lapho ke nizothi doctor ke ay Dr Vilakazi lesa skolo man Dr Vilakazi bayayazi Dr Vilakazi sinye nje isikole azi ngena kwami lapha from grade 8 ay so nakhona bekusakuthambanyana mara so ubone ukuthi hayi manje sekuyashintsha manje uyayibona impilo ukuthi nasekhaya sebathi ukuyekelela kancane babona ukuthi hayi uyakhula manje abasafaki sandla kakhulu ngaze ngaqedelela khona ke isikole njoba kuzokuyenzeka ke lokhu kwestroke ke kagogo lapho ku grade 10 qhubeke grade 10 pho impilo kahle uqala ukuyibona so high school high school ngiqala ukuyibona lapho la ngiqala ukubeka khona isinkwa ke ubona ukuthi yabo manje sekumele manje kusukume mina ngiphusha umuntu obheka ugogo ukuthi nakuphume yena ubani ozosala bheka ugogo ngomntana omjida angeke ngithi ugogo ufuna ukugeza sekumele ngithathe imali izinto ngiyomnikeza into enjalo sikumele nje kube yimina ophumayo so mnganami mawuso high school khona la ngifuna khona mawuso high school ubalansisa kanjani because ipressure yase primary nase high school ayifani ngaphi workload yakho ningi ngapha kumele ubhekane nako ngapha isimo sasekhaya naso kumele ubhekane nazo lezo zinto mhlawumbe wasibalansisa kanjani alisazi lento beyifuna engqondo lapho ke beyifuna ukuthi ke ihlala ukwazi ukuthi mawuvuka ekseni uyageza ngesikhathi esithizo sesikoleni mawubuya nje esikoleni sekumele uyoqala ngento ethizeni so ne pressure yakhona bengeke ngisho ukuthi beyiningi vele pressure yase high school yona iningi incwadi yabo mayo into ebengiyenza nje ukuthi yazi mawubuya nje esikoleni into yokuqala qala uyazama yabo makungena phone enye into naleyo makungena phone ayikho into ehlangana mara ngathi at least makune phone bengazi ukuthi hayi mangiphuma ngifonela usibani kumele ngiyodeliver iparty thizeni lelo party lelo yile lizongiqhuba for review iparty la singasho amaphathi abo amabhayisikili into ebengiphusha ngayo yangiphushile ngiyazi mangithengisa into ekanje ngiyazi at least izosala isinkwa sanini at least iphushile so kahle basically labo uhlala khona bokuwe nogogo nengane yakini encane khona nabo mamncane engezi ngisho ukuthi like bahlale kakhulu yabo but wena kahle nihlale kakhulu nogogo no2 nobhodi wakho bona bahlalile ne but njoba ngisho ukuthi yabo from a background yami ngakhona ukuthi ngi-outline i-code like beka gogo kakhulu yabo because uyena kade ayenza izinto eziningi ezenzeke ngoba umamncane kwabantu abaphuma bayoyiqhashela phinde babuye futhi yabo kanjalo impilo kade njalo so kahle wena beyikuforce kahle impilo ukuthi mele uye all out ayibe ngiforce kakhulu
yazi makuzobekwa wena etafuleni bakutshele ndoda sekubhekwa wena uka grade 10 unomalume abamcabanga sebabheke wena bathi ndoda nawo siyazi ukuthi ya usafunda kodwa nako kumele ukwenze mara impilo seyibheke wena manje batho kwamanje asiyacela ukuthi uconcentrate enze into zakho mara nje going forward nje izinto sezibekelelwe kuwe amathemba kuwe onke firstborn yasekhaya yazi inkosana inkosana you have to show up kuyo yonke into nje lapho usafunda isikole yini ebenzima kangaka kuwe mhlambe noma yini abebayibona ukuthi mhlambe ungayenza abucabanga ingqondo elula boma uzoba nengqondo elula nomuntu omdala yakhona ukuthi akubone nje useza nje kwenhlonipho yakho babona ukuthi hayi angayenza something ekhaya kufanele kuzoba noshintsho ekhaya manje abantu abadala mabakubizela nje eceleni bakhulu and abantu abadala ke bavele bakubize bakhulumise nje ngento encane nje engathini bakutshele ngento nje yenzeke endlini bafuna ukubheka ukuthi uzoreacta kanjani mazoqala ukuthi ubanikeza nje umthetho we1 ukuthi akuyenziwe so bayabona ukuthi hayi into eziningi sezizobekelwa kuwe bayabona ukuthi umuntu okhonayo ukuthi uunderstand into eyenzakayo ukhona ukubona ukuthi iphi into engayenzakayo uqhubekela phambili yeah kushuthi mnganami ayitsheli strong nje wena kusho ukuthi straight ayithe so vuthiwe so strong hange ngisho ukuthi ngisase strong sengistrong kangaka kusase nezinye izinto engisazozibona into engitshelele leyo nto le lo ngakafici nje le ngiyacabanga mfike bo 21 years ngisase ku 19 21 years ukuphi kusase nezinto engisazozibona madoda yabonakala nokuthi una 19 hange ubadala sibancane hayi kwasha ubadala sibancane mozo hayi khula konke ngengqondo manje awusho mfethu isikolo siqeda kanjani na 17 ngoba hey hayi sikela nakhona empty yabo ingqondo ya ingqondo yiyo makuzoqina ingqondo ayikho into esoqhubekela waphuthuma kangaka yini wajumpiswa noma vele boku into eqondile hayi kade kuyinto eqondile nje ade samba kahle ngama levels akhona yeah ade kuyinto eqondile nje akadini yini boyila sibone ukuthi esikolweni wena eclassini lakho mhlawumbe noma matric loyo umzimba mncane yonke into nokwethulela ke yikho leyo nto nje hey iphuma futhi ezinsikole mhlawumbe umntwana onjani futhi esikolweni cause yazi abanye abantu kunalento leyo ukuthi i-situation mayibad endlini nabo bafuna ukwenza izinto ezingekho grand esikolweni cause mhlawumbe bahlukumezekile bafuna ukukhipha lokho kuhlukumezeka kwezinye izingane lapha so wena wawumuntu onjani mhlawumbe khona lapha e-school mina ke engasho ukuthi childhood yami from early uma primary uqhubekela phambili hayi mina kade azange ngaba umuntu la esikolweni ohluphayo kuthiwa uyenzeni hayi esikolweni angihluphanga kade ngomunye good boy dengizinakela incwadi yazi manginaka incwadi nje mara kunokuba naleso sifo nyana lesifo samantombazana kancane nje yazi lekuthiya sisifo vele akusifo yabo thinta nje kancane into edlula kuyo vele thina amajiji stage vele kumele futhi seqe yeah mara ngoba saseqa hey kuzoba nzima akuyoba nzima straight mara zange kwaba into engitsatsele kanda kakhulu yabo kade intwana nje sibhekele incwadi phela lapho samele ubuye yazi uyodlala nama ubuye sibhekela ama homework qedwe kubhala ama homework usibuyelela nje endlini futhi yele ngabuma primary khona nje into bengi-attenda nje la kuthiwa yini Abraham Creek kade into ekunceda organization ekunceda ngani ukudla kwama food parcel into enjalo nama homework yeah keep ama trip into enjalo so into ebese ngiyenza lenyazi mangibuya esikoleni into yokuqala nje ngibeke ibheki or ngithathe lezo incwadi nyane nginama homework ngazo ngiyabuza fika nje lapha yana kena maninzela ukudla into enjalo ama homework muva ama homework ngiyazi ke ngiyabuya ke
buya ngiyazi yodlala futhi kahle kahle wawuzimisele kakhulu mngani wami ayikade isimisi wawuzimisele kakhulu awungafuni iphutha ngisho nelincane awuyazi makuthembise something nje endlini bathi waphasa la ndoda Kumele uyothola uzothola into lo- kanje lapho uyakhuthala na ukuthi amele wenzeni call out yeah mara khona nje ayincwadi angeke ngisho ukuthi ade kwintade ngizimisele kakhulu ey ongazimiselanga futhi encwadini bengikhona mara singasho ukuthi into edaliwe yabo into edaliwe mara kade ngekho kakhulu encwadini ukuthi ngizoba sencwadini yabo nje ya kade ngekho kakhulu encwadini hayi okuphi yazi mawudlala manazi lento yokukhula yabo uyazi ukuthi hayi concentrate eclassini kakhulu bakutshela ukuthi hayi eclassini concentrate yazi mawunothisha ke kula concentrate khona ke khani uthi yamanye afunda ngo good boy mawuzibuyele endlini ubhala leyo homework leyo awusafundi naphambili uyekela kanjalo uyahamba qhubekela phambili asathe sibeke kwenye indawo la estorini sakho sibhalele sona khona enye into engike ngayinote kancane ke ngayikhotha uthi boy happily addict yeah ihabli ya nayo kade ngihabli addict ndaba ihabli isukele kude hey kwaqala kanjani vele phela kusesandleni yabo lezandla nazo izaganga ezaganga lezandla isukele lento lapha egubhini shithi isigubhu yabo like isigubhu bese sithatha ke sona siyasibhoboza faka lapha ni throw sihamba siye parking siyazayo kade kune event ethize parking sihamba sithatha ama flavor yabo lamaphepha akhona sawathatha sithatha amadoshi sihlanganisela khona yonke into lezi siyazayo makuphuma iflavor la kuhlangana idoshi ayiziyotsha sihamba sifika ke scoop sethu sisithela amanzi ethu sifaka i-throw ke lapho ke kusase i-throw level yokuqala ke lapho i-throw fakwe lapha yakushiswe pipe ke lapho sukele imove futhi sukele kule pipe elincane sesorenda lapho umuntu makaphethe 5 rand Fridays sesiyazi ukuthi hayi umuntu makaphethe 5 rand sihlahlanganisa 5 rand 5 rand uyaphuma siyahamba so rent okapai ya rentwa neokapai hey be rent yabo ngaleza ekhati bobazi ukuthi hayi njoba isikasi kanje njoba isafika nje la emakhuleni yazi ukuthi hayi khona umuntu oyithengile lapho uyaduma ke makayithengile wazi uyayicelebrate yazi ukuthi yolanda ukubani yazi masiya kuye nje lo muntu lo yasinikeza siyamnikeza nathi imali asitshela ukuthi hayi ubuyise neflavor berenta ngamalini uba 15 rand phela akutshela ukuthi hayi angeke ngibe busy namhlanje bathi 15 rand uyazi ukuthi wena mawuyibuyisa ubuyisa senama okap nesena in a mat bathi mat manje yabo yabuya nemat ephelele isele nje lapha kithi ya bese ke idlulile ke lapho ke seya kulezi ke esiz aboma event sekuyipipe lapho ke so uyazi ukuthi uyahamba ke Friday Saturday ziyahamba ziyakhala nje Friday uyaphuma uyepipe uyahlala lapha ya hlali yazi ukuthi uhlala ipipini nje so cabanga nezinto zasendlini ukuthi at least mangafika endlini fike ngiyilalele nyalala kade kuyoka pipe le mara ukhamba kwesikhathi yabona ukuthi eshoka pipe nayo kunikeza izinto eziright kwesinye isikhathi unokufika nje lapha usidayiwele nje bona kulani kusendlini ngqondo ke lapho sekumele ucabange uzodlana so ulambile khwayila into ozwenza cabanga kaningi yini esuke mhlambe inenza nibheme lanto because mina I'm serious note angisiboni isidingo sale nto I pressure ayoka pipe pressure mawuzobona intombazana oboyifuna lapha ya ubona ukuthi shaya escape na ufuna ukuzithola lapha ya ukuthi uzwa impress mawubona nje ibhemile ukuthi aso yazi oblame ifavor kanje kanje mtshita ngibizela bekhona umtshela ukuthi izobe ikhona flavor obvious mawuzoba lapha ya kuzoba nalawo majito kuthini njoba nihlile ayakushiyana bayazi ukuthi hayi baplakele yonke into yakhe right yabo uzokushiyana lo gate bakushiyana sekumele manje leyo nto leyo lento yabogeli leyo ukuthi bangene engojeni ngamoka pipe labo geli labo bakushiyana baphuma ahamba yazi nake so sibhemile ipipe ke mara egcineni makule situation okuya azezinye izinto aziavoideki ngizothi uhleli nje naye la uhlala
khonto ebuya ukuthi hayi man ndoda phuma sekumele manje ubuyele endlini manje ende lapho socabanga sekudala sozokokotelwa ke lapho kokotwela lapho ngaboma 10 late usahlile wena busy nepipe hayi nishela ngepipe hayi pipe hayi ile connection esikhathini samanje yabona abantu laba ababhema amoka pipe abaningi bakutshela kahle ukuthi bawina bogeli na ngayi pipe cause labo geli abathanda ingoja labo geli la hayi ingoja ike yabo ka pipe yiyo manje into engathi manje uwina ngayo yiyo ka pipe bathandi nami khona umunye ugeli wathi nini ufuna ukungivakashela nginayo ka pipe ngathi anginayo hayi yabona wathi ayikho indaba yakho ke wena uphila komuphi umhlaba yabo bobo bafuna lezi eshaya pressure kakhulu yabo mawazi ukuthi hayi wena ucharo bathaba ucharo ngepipe lapho uyeza ke wakuyazi hayi baya kuwe indoor session liyasha waya manje usuke ezokupha yini awuzokufa uyazi makazela into ethize uyazi uzoyithola angeke asuka kusukele ngepipe usile angeke aqale ngepipe uyazi khona ayifunayo so mayiqale epipini usabheka indlela azongena ngayo kuwe yabo yeah usabheka indlela azongena ngayo so mayisukela epipini phela noyithuli angeke iphelele epipini angeke azothi escape ufike na uyazitshela umjido ukuthi angeke iflavor ithengwe yimi yonke into ikipi khona tefeli yenzeke la ngiyamontomazana wekho right wonke hayi angeke ithi wonke angeke wonke manje nimixa nani ninsango la I got the mix I got the mix njengoba ngisho ukuthi yabo from le kule childhood le esigubhu yethu ke lapho ke kade ingayenzwa ngendlela yamanje seba mix is professional is professional le kithi ekuqaleni thina besithatha lensize lesihlahleni sikamakhelwane sazi ukuthi hayi la kunesihlahla sensango thatha nje lamachemba ayobeka phezulu lapha ya kuyahlangana konke bese ke ukudlilela phambili manje sekushaya ipro manje bayimixa ke nelinye nje bahlanganisa amazolo bashaya into nje into engabonakala uma ngathi ukuthi lento ifakwe nini idate abanye mabaphuza mabayibhemba bayaqhuleka ubona umuntu ashayisa ngekhanda engiphuma lapho insango iyaqhulekisa angisuka uphuzile udakiwe manje mawuzofutha lapha bathi uyaqhuleka mawungabe weak angazi bathi mawukhohlela yangena awuyichaze leyo nto leyo khona ngeke ngisho ukuthi yabo ukuphuza ngapha ubhema khani ukuqhulekisa lona nje lodwa yakuqhulekisa le nto le yabo futhi mazohlalela ngini kulayo okushaya khona mina ngibambe ka 2 ka 3 ya lokuqhuleka ya mara kokugcina ayangixolela okungibamba kwami kokuqala hey bengazi kenzakalala sahamba namajita sephakini yashisa phele siyosibromela buye scale yapla kwa flavor sa relax yashaya hayi sizumnandi uyeza ukuthi content sukuma mara ukhona ngqonda ikude ayisekho la uzicabangela into zakho ngicabanga sokini ngeke wacabanga aeroplane osendaweni ukuthi ngifike kanjani la lapho mawubheka idistance uyayibona ukuthi incane le distance le mara ngeke ufike shothi masibhema ngezwe ukuthi hayi langena neplug mnandi sekumele ekhaya nje maye longa seliyashona phela kuyadismisswa ndoda sikhuphuka tshelele yami ndoda relax asikhuphuka athi ndoda athi nasokushiya la hayi angiphakamisi sahamba kancane nansi angayizwa awuyezwa ukuthi man lento la shala kancane nje kube ngathi ingqondo iyacima kancane nje ayisema ngihamba kufika la nje short distance kade engakahambi nento end uyezwa ukuthi hayi lento seyikhona uyezwa indoda ngizowa manje bathi indoda athi sikuthengela ama cracker snack tshela gijima ndoda phuthuma yambekile and mina ngithi siyezi ke manje qala nje ngesiyezi ubone kahle ukuthi hayi la ngathi ngisuka buyisiyezi mawuke walapha ya ngathi siyezi futhi bengisukela ngini ke ilanga belishisa bekuwest bengihleli phansi so kusukuma kwami so after boma 2 hours since kuhleli kabhenga nentuthu phela yangena nabo nalo lezolo la khona layangena and ke ezolweni kade kulanda umuntu othembiwe ukuthi hayi lo yokushaya lo yeah
so aquleka kwami ke ukuqala ke sambe fika la ngasema ngithatha ama cracker snake ngiyadla ngiyabona ukuthi ngathi kuzoncenganyana angihambe ngisibona sengigiant yazi lo muntu ukuphethe mara so yamchiftisa manje mahamba khala inyawo awuyenza uthi masila ekhanda lento le uyahamba mara yazi ukuthi hayi manje akusasiyimi lo so uzama ukushesha ke lapho uyayiqinisa amehlo ufuna ukuvaleka uyayiqina awuyabona la ngingendawo phapha ke sovusa abantu lapha nami ngathi mangiyo yangivusa le ndoda sukoma sesifikile sesiyacabanga ukuthi ke lapho ke sengimele ngithini endlini mangifika fika ke I story nale yami sangena bathi ukama sengena vele masingena bathi ngenzakalani wangena somphethe ka sifake igqoko zila hayi yezwa nawe uthi awusazifuni la akutshela ngene lapha endlini masiyenzakalani bathi hayi kade basithumile abanye abafana bafuna abadala manje sekuyistory manje ayisiyenza njalo because sobanjiwe manje and emele nawe uyabona ukuthi manje sekumele ube neplan elenziwa ngathi uyahamba emhlabeni konke kuyenzakalela and yona ke bengingayazi isidala labo mayifika kufika ngathi vele ngathi hayi maye uyabona ukuthi ngathi ngiyahamba and I nix fika nje lapha sawatshele bashange paper spray kade bathi basibamba inkunzi sayilwela what yabo mama singene ke masingene endlini bathi hayi mhlalisene ngapha ke etafuleni sihlale vele kunetafula nje nyane belikhona endlini yabo sihlale kulo relax batshela ukuthi ngicela ibisi thatha ibisi qhube ngebisi kancane ayayiphili tshela yathi intoda hamba ubatshela kini na ukuthi kuyenzakaleni sengiyamxoxa ngesitayile ukuthi bangajampa phela lo mseka ngahleka nje lento le phela yakenzisa sekangamana ahleke babone kahle ukuthi hayi la yikho lento le hayi bavile bathi hayi ndoda vele ulali ngiyilalele awuyezwa noma ulele awulali awulali ulele mara awulali kuyayibona leyo nto sabathe uthi uyalala kulalike umphetho uyarounda abufike ubuthongo bakhona nabo obunye ubuthongo esingabi nabo bunobu high phakathi ulele marozo umphetho yarama lele nje mariyazi yashiselwa mali lapho ke sayaqala ke blackout here bathi blackout uquleka ya blackout yakhona yalala nje amahla vela abe blank awuboni nix mawuzibamba awuzifili awuzizwa beko kwengubo la uyajuluka yonke lento le kulala kwami ke lapho ke mangivuswa le ngikhathi ke babona ukuthi hayi maye ngathi ka relaxile ke lapho bona bazini indaba ye paper spray mina ngiyalazi udaba le kuphi yabo bangibisa tsani ndoda nakho kodla ngale kusukome mina ngokhe kitchen yazi ukuthi angabe right ne anginokubona nomaphatha hangover kayibhabhalazi into enjalo kuba ngathi ayiseko mawuvuka mara after nje isikhathi nani yabuya ngihambe yena kitchen ngithatha ukudla nje thema ngibamba ukudla ngizwa ngamaphaphu ebusweni mangela fike kanjani amaphaphu ebusweni sengivuswa ngempama yento hayibo vuka yabona ukuthi ngathi ngilimazile lento le usayibhema namanje hayi dakudala ngayeka into engirithayile kuyo angifuni ukuzibona nje intuthu nje angeke noma ngathi kuyenzakalile nje stress esinokuba khona mara angeke ngizibone kwayini pipe angeke beside ipipe uke wabhema kunye hayi angazi kade kokutshontsha yani yazi mawuhlala nomuntu omdala ogangayo vele mawuhlangana nje nomuntu ukunye nje beside nje kubhema singasho abobenzini into zivele ezisuka le kude vele wakwayithinta nebenzini ibenzini nayo into ngithi nifake endwangini ngiyayibona into iyo leyo yayiyo benzini le nasesigubhini sakhona nje kade sivithiza khona ke ebenzini kodwa uthi bomntwana oright esikolweni kodwa into ekuzenza mfethu khona esikoleni phela esikoleni phela mele bakubona ukuthi awusuke ekhaya elinjani manje leyo nto uyicabanga leyo nto icabanga masona abangani basegazi masona amakhani yabothi hayi manje sokuganga manje suka la siya kuphi sakhona nendadi bathi kusemigodini nje lapha emuva kwezola clinic la lapha kwendawo hethu leya sothi masifika lapha yana benzini zakhala shawe na one nje maybe sifike lapha ilanga lisaphumile ngabo ma 11 siyophuma ngabo ma 4
lapho mawishaya lento le kuvezele ezinye izinto le ayikudrowela nje umunye umqondo ongawazi le benzini ubona ezinye izinto ubona imfene umangala ubona amatha road ubona yonke lento le yabe akuphumeki phela lapho uyabona ujampile istrati kunini uthi uyafika lo munye naye ubona into zakhe hey indoda sisejuzi hayo wena ole ukude umuntu ukutshela ukuthi yena lulwandle la umangala ukuthi indlento engiyibonayo ma sonke sesiyahayi sibona into zethu yabo maye lento sekumele ukuthi maye senzeni sesiyazi ukuthi ayikho leyo nto leyo khona into ezobuya encane ibuthi hayi konje sisase lapha sekumele siuphande iplan mathi siyacasha siyolala kulala nje kancane leyo vuka vele ayiseko lento leyo so ikhane nayibona indlela khane kuyaphunywa ke sekubuyelwe emuva uneminyaka engakhi mhlawumbe soyiyekile okapipe manje senyolanda bo ngasho ukuthi 4 years yeah lapho it's 4 years yeah 4 years Ngicabanga kwakho yini eyenza ukuthi nibheme yokapipe yeah kuyafana okapipe konke nje yeah njoba ngijabwe ipressure yabo mayiswela ku pressure maka asibhemi ngendlela ewana zihlukile abantu ababhema ngazo kunomuntu ozothi uyibhemela ukuthi unenkinga zakhe akakhona ukuthi endlila ngaphandle kweyokapipe bese kuba nalomunye ke ozothi nawe ibhemisa ukuthini vele like into ayithandayo tazokhipha intuthu abo udriver bathi umshayile manje ujabulela ukuthi ukhipha into enjalo yabo kushaya itayela nje ya ujabuliswa yilokho bese ukulandela ke abanye ke singasho ukuthi ubumnandi basho kanjalo bathi bona ubumnandi ya bathi ubumnandi nje ukukhipha intuthu into yabo le yeah then most addicted uyeka kanjani yabona maso addicted uyekiliswa yiyo nayi blackout ngayifaka nayi yakuyekelisa phela njengoba bengisho ukuthi nawo lento yami le blackout njengoba ngibambe ka3 le yakhona le story lesesihlangana nalesi sipaper spray gcine sengiphelele eclinic ke lapho sengiyoqamba manga ku doctor ke uthi bangishaye ngepaper spray doctor vuma uthi hayi paper spray unikeza amanye amapilisi yabona ukuthi manje amapilisi lawa ngeke ukhona wazophindela futhi hayi angeke kulungela angeke ngawashala amapilisi lawo nje ukuqhubekela phambili yazayo so yabona ukuthi manje sekumele kube into yekayo manje boma uzohlangana nomuntu omthembile awutshela ukuthi ha ungabhemi into eso ngayenza into eso uyabona ngathi ish athi ngiflopile manje kumele uqalele phansi futhi impahla zinuka amaokapipe yabo lapha hayi mehlushaya ongene angazi nekoloni ukuthi yafitha lapha ipipe angazi lapha ikoloni angeke ikenzele nix yabo manje ngisazicabanga ukuthi amajida lawa ahlala shama indoors hostel emarumina yini lengaka bangakhona ukuthi bayimanage phela lapha lesa smoke lesiyasima mawungathi uyabhema nje maybe uplug ilanga eli1 yeah plug nje ilanga eli1 smoke lesasiyohlala empahleni yahosta futhi into zamapipe hayi pipe yonke indawo bafuna ukudla pipe yonke indawo yabo ipipe banokuphosta nje bathi amahoka chillers khona nekade kuyiskija Friday ngekwiskija Friday lapho ade kwaziyo ukuthi hayi mawungena beer futhi ade saseyintwana mawungena beer hayi pipe kuphela yeah pipe skija Friday abasazi bayasazi skija Friday kade kwendawo yepipe leya imbizo nezintombi konke atehlangene lapha ayikho into ebeyisalele emuva lapha vele ipipe iqala kube into yokuqala kuhlanganisa imethi yakona amantombazane emaweza seweza vele yonke into sey right yonke into sey right seniyazi ukuthi hayi manje njoba selishizwa kanje inkathi zaboma 7 ka kuyalima ibiskija Friday besivala ngaboma 10 11 lapha tesivala yeah because abomakhelwane desebakhala into enjalo yabo so ipipe kade into elapha silong nje unowazi ukuthi unemet ezokuqhubha leso sikhathi leso awuyibhosa lapha shayile yoba mnandi nje waya ubhizi nje ipipe pho ipipe leli okapipe nechufu ikuphi okubhedayo kuzo zoyithule into lezi ayi mina
yabo ichufu iwes ngibona ngathi iwes phela le nto ngathi ugesi phela nala ezandleni abonke nokuganga le nto leya so nginokuthi ngiyiqhaqe nje umuntu makakutshela ukuthi hayi ushinte ka phela ngisafuna ukuyibona phambi kwami yabo umuntu esigangela ngiyithatha le nto leyo ngiyiqhaqa lapha ngifaka i-screwdriver la ngena khona i-screwdriver yabona ukuthi so bayenze so yabo le thread le heater le heater le lighter ya le nto engasho ukuthi into ecishe ifana naleyo because nami ngeke ngathi ngiyibekela eceleni ngizenzela ngapho yabona ukuthi hayi lento le yafana thatha nje ibattery lefoni lento le thatha ilontuza le ntambo le heater uyiconnecta lapha ya sponge or cotton yathi sithi cotton fake nje lapha icotton kule ntambo ye heater le ntambo le mayigain heat sponge isiyasha but ngoba wena ke mele ufake iflavor uthi le sponge lesisingakulimaza mele uyenze uplana ukuthi ufaka boma flavor leyo nyana ufaka leyo flavor leyo bese ke khano yabona ukuthi hayi lento le iye dangerous ukudlula ipipe ngoba na kahle kahle ngeke ngisho ukuthi yiphi dangerous kakhulu because experience ngapha echufini anginayo kakhulu anginayo angazi nje chufa angazi kodwa abantu abaziyo bathi dangerous kakhulu iyo le ichufu because lento bathi buya nasemalebhu nani ichufu ya bathi buya nas phela lapha lento iyachargewa futhi mabasho iyacharge ichufu anti hamba nabo vapor ichufu vapor hle into esingasho ukuthi category 1 because ichufu ichufu nayo mari story sakona kusinto engathi na ngiyazi kakhulu malana ichufu yabo ngoba khona nje intwana ebesinokubloma nayo yabo amabhoni kanjalo yenye nje intwana lapho bathi yenzani chufu kade seka addicted nayo kuye so leyo chufu le yagcina sembeke esibhedlela lapho agcine kumuntu ohamba esibhedlela so into engathi na into dangerous kakhulu because abantu beyokapipe yambona ukuthi hayi lo uyibhemile okapipe ne akufani usahamba mari chufu uzozobathi ubani kade sekunese-wodi elikanje naseparent bathi sekunewodi la khona yazi ukuthi hayi kunewodi lechufu ngapha ngapha nje kodokotela umsebenzi wani necessary bathi nala ebheka emlangeni bathi kunewodi lemabul eyes mabulala basho kanjalo le ushilo ingombiyo wathi ingombiyo hayi so mfethu wena into ongatshela mhlambe intwana noma abantu abasayibhema le nto leyana ungabaqhuquzela ngani noma yipi information ongabatshela yona ukuthi abasafisa ukuyiqala bangasayiqali nabasebayiqalile yinto abangayenza ukuthi kumele bayiyeke le yashandisa ya lapho ke ngisofika ke lapha mara into ebengicela ukuthi ngibatshele yona into yokuqala nje bazi ukuthi le mali ye flavor liyabathenga ngayo flavor anti it's boma 30 50 lapho iprice range yakhona imali ye5 imali ye5 so mazothenga ama flavor nakulandelana inyanga yonke waya ngacabanga ukuthi leyo mali leyo engabeka something endlini iyo le so into engathi mina ngibaqhuquzela ngayo mabaqale nje bacabange isasa labo kuqala ukuthi mabazoqala nje ipipe kuyoze kuyobe ni bazolekela nini angeke sisho ukuthi nami nyaba condemn ukuthi vele balekele ngazo zonke indlela ukuthi balekele ipipe mara umuntu nomuntu uyayazi into yakhe yabo ngeke sisho ukuthi yekelana ipipe but nje leyo nto leyo message nyane engidlulisa ukuthi ipipe angeke libe umphumelo right kubo ngeke libe umphumelo right kubo ipipe nakhona izinye izinto bazozibona sebabona ukuthi hayi manje sekukhona into engasalunga qale shama la umuntu oyophapha maseka nabo khofa angibathi nabo lama khofa khona la wathi ayahlukana nalokhohlela kakhona ugcina bona ukuthi hayi amoshwe ipipe yikho sakhethe enye impilo le yathi impilo yama bicycle uthi lapha ya ipipe ukubekela eceleni udlulela phambili yalekela manje mfethu einkingeni zakho zasekhaya ne peer pressure yabangani yakuthinta kanjani ngaleso sikhathi peer pressure zingcindezi ngade yade kuyingcindezi straight kimi uthi usibani uphumile ugqoka iteki elikanje phumile ugqoka iteki elikanje wena unalo le teki
mawuqala uthi uyabheka emuva uthi uyoqala kubani ucela kubani awazi sekumele ma uyazi ukuthi hayi le peer pressure le sekumele uyibeke eceleni nanoma nayo izokuaffecta kwezinye izinto nawe ugcina ubona ukuthi ngathi hayi ayikho into odalelwe yona la umntwana wazi nix yabo into ezinjalo ezinye izinto sezibuya after isikhathi nakhona ukuthi ayi nodaleka izinto lezi kade kwamalesini ku into enjalo so yona peer pressure ke into engasho ukuthi ayinto engikhonile ukuthi ngimaintain like ukuthi ngikhona ukuthi ngibalekile ngazo zonke indlela yeah because azange ngicine sengoba phela kwamanje masingabheka abantu abaningi babulawa peer pressure umuntu sekanga kenze lezinye izinto ngenxa yokuthini bangani bakhe bathenga into esoso yena azange abe nemali yokuthi athenge leyo nto leyo umuntu agcine sekayibulele yinto edala leyo ke ukuthi abantu bangayiboni into yaphambili like yabavala peer pressure mawuzoya ngomuntu ukuthi uthini ubani uthini ayikho into ezokuyenzela leyo because peer pressure lapho vele manzojuthana la nje ukuthi asambe endaweni eso kunepati white awazi nawe uyomtholaphi qhenga lakho yini so yazi ukuthi amele uyoganga hey lapho akusinto right ukuganga kubhadala abanye bathi kuyabhadala mara for mina kubhadala uyahamba uyoganga uyathenga uStar White wakho ofuneke epatini uyabuya no Star White wakho epatini unodaka azange ucabanga ukuthi kumele ubeke isinko etafuleni ufika umuntu uzobeka icomplain sekumele maye barasile endlini ukuthula akusekho endlini wawenza into eso mama ningithengele into ekanje eish yabo kushala lapha bathi wayenza into ekanje boyenzela nje uyodava into enjalo andazi iyouth eningi mabenza amaphutha abathanda ukwachiftele bazalini ukuthi wena mama ngacela ukuthi ungithengele iteki le Nike esikhathini esiningi hayi lapho kakhulu awungithengelanga iteki le Nike kumanje khona singasabazi emhlabeni ngenxa yale nto leyo uthi umuntu agcine seyibulele ngenxa yokuthi ubani uze nani kuya mtshengisa into ekanje kodwa ke lokho ke ngoba yena akusomuntu othanda ukuaccept isimo sasendlini azange khona ukuthi ke yakhona ukuthi ayimele leyo nto ayifixe leyo nto yakhe so igcina ibabulele kakhulu so nje generation yamanje nje ayilimele kakhulu into eningi ngabo peer pressure ayilimazile kakhulu ayilimazile hayi mfethu hayi awusithatha usibeke kubuyeni kwakho mnganami ukuphuma epipini entweni singazi ukuthi kuwe mhlambe bonke into zobomnyama mhlambe ya into into zobomnyama ulayini ongaqondile ulayini ongekho mhlophe ya ongasuka 100 yabo angena kanjani empilweni yamabhayisikili ya yabo from ke epipini ke so epipini mangisuka lapho so yabona ukuthi hayi man kunamajita yabo ayenza into kanje into la yabo yayincane uyabona ukuthi hayi man athi ngizame something ngizame lelo parts nyana qala ngeframe hlanganise uyalibeka uyahamba futhi uyashaya ingadi kwaSibanibani leyo 30 rand uyayibeka na uyothenga ama rim iyahlangana kancane yazi kuyofika umuntu athi ndoda ngikhala ngalela frame yakho wena so ubheka ukuthini uthi hayi uyazi khona uthengise frame elishaya kudlula leli lakho balela phansi uyalithengisa uthatha leyo mali so uyifakela ngale futhi uya nento yakhe entswimbu uyaqhubeka uyakha lapho so ukhohliwe ipipe yabo like selikhipha busy usanokuthi nje uthi ugezile ke so uyophuma anisocabanga ukuthi hayi namhlanje ngiyolishisa vele namhla because ayikho into kufike la umuntu ibhayisikili endoda angikhapha indawo neso seliphumile ipipe kanjalo so libeke eceleni anti ipipe kade so libeke ukuthini kade so bhorekile so ugezile awazi into ozoyenza sikufika umuntu ke la ibhayisikili hayi phuma ndoda sambe sendawo neso khona into engenza bangithomile into enjalo so yazi hayi lapho ke awusayilena liphi la so enjoya ini ukuthini ukuthi hayi manje akufani ngiyaphuma siyemontini okanje ya thatha ibhayisikili uyahamba so ukhohliwe ipipe kanjalo wayiqala nini mhlawumbe impilo yebhayisikili impilo yebhayisikili yona isuka kude ne
naye phakathi enayo but kade kuba leso sikhathi sokuthi hayi manje ngisepipini manje ngisebhaya boy pressure kade khona lapho uthi hayi umuntu kanje ka siyokubona ungcolile ngoba uhamba ngebhayisikili ayathi ngirelax leyo nyanga lezo nyana nje ya relax ya shift ya kwenye indawo ya yona ibhayisikili impilo yakhona boma 8 years man hlanganisa 8 years ibhayisikilini ngiyimi nje ngasho ukuthi yile ibhayisikili lengakhile nalo lingakhile boma 8 years jo isikhathi singaka mfana esikhulu umuntu angeke akutshela ukuthi uzoshaya 8 years yeah ngiyabona manje ke njengoba sesiyaphambili ke asisa expectanga ukuthi ngenze lezi zinto ebengizenza vele ebhayisikilini but at least ubone ukuthi hayi le dance now bekubhadala bekuyenzela something at least now wenza something ezobonakala ibhadala umunye umuntu because now bowazi ukuthi into ebozifisa ngokuthi njengoba kangisebhayisikilini at least makungafika isponsor thizeni lapho mnandi so nayi into engibhekile leyo ukuthi mangaphusha something at least lapho kuzoba into ebonakalayo kodwa nje into ebhayisikili into engasho ukuthi isazoqhubeka ne but angisho ukuthi eqhubekele njoba ngichaza ngakhona bekuba sponsor kanje bo into enjalo yinto engathi iqhubeka ngebhayisikili le so lapha emabhayisikilini into lento eyinkimi nayo nani nayo ayikhona yonke indaba yescheme khona yonke indaba isalile emuva indaba yescheme lapha yinto ebekwa phambili kuqala before nje bazi ukuthi awunebhayisikili lemanzi wena awuso yazi ukuthi emalangeni so secrewini ethize emaningi nawo lamagama akhona sikhona naso ischeme nani isikhona nisibiza ngayo ngisho ukuthi yabo scheme like engoso mina ngashintshile kaningi yo kade ngi-own scheme nescheme bengi-own yakho suke from don't be 3 suka from don't be 3 lapho besaqala ke lapho sisacicisa sesiqala ukubona ukuthi hayi manje uthenge ini kulandele ngani exotic Stance Society kade kuyi-create today engasho ukuthi la kade siqala ukubonakala khona ke bathi hayi bafikile lapho abantu bani lapho kade sijuthe ngokuthi sibaningi lapho suke from exotic ke siya ku Washa FM Washa FM yezwa Washa FM kade singadlali lapho into eclean la induku kuphela nje kade kwenduku kuphela kuthiwa nje seyifikile Washa FM bakutshela ukuthi Candy na ngiyawufikile fana old school nangufikile kade kuyiWasha FM le suke from Washa FM ke Washa FM yahlukana bo sebuye kade sekune scheme esihlangane naso sisenza istyle esisenza nathi vele kade singasho connection la khona besinalo elikhulu yabo kade uyithimosha lanfi yakho kuyawashwa kamosha thiwa hayi mina kuhlanganisa iskiye mami naye azange ngaba umuntu oba interested ekuhlanganiseni iskiye yabo ngoba ubone ukuthi hayi into eningi ngathi izophuma ngapha kamosha isigama leskiye qala ngapha kumosha imithetho yakhona mekulandele yakhona kuhlanganiseni iskiye ayingayibalekela le yabo khona intwana zami ezeleza joina yabo kwaba yenele kwaba ischeme esi1 yabo nakhona into yade ngasekho concentrated kuyo yabo ibhayisikili because ade sekincwadi yabo kakhulu kwaba kwakuthini ngiya relax ngithatha ibreak izona intwana mababe bahlangana because vele into e1 esiyenza because vele igame sezizincane njengoba sezizigame sezizincane so sekumele makuhlangana i-team ehot sekumele kuyenza into enkulu at least ube kuzoba nani nalesa sithunzi lesisasemuva lesiya from Washa from imosha yabo sihlanganiswe kanjalo idlulele phambili qhubeka ke yona nama isasekhona but mina ngile ngathi ukushifta ko yabo ngoba sobona angeke kube nenkonzo ezithu esibayisiso angeke kade kulenge akuthiwa umandi naye kade operator the way mara ngambe ngibona lapho ukuthi ngiyafunda uyabona ukuthi hayi lapha ayinto kuphela bona ukuthi la angeke kumele ngishift nami ngivule yami icrew manje angeke abazosala ngapha bazosala ngiqhubekela phambili manje necrew yakho wena manje manje ngiphethe icrew manje nakhona into engisayipheka nakhona ama cry nice
nizibiza ngama cranies ama cranies yeah so sisukele emuva nakhona yabo le ndaba zomdlalo wamanzi akunale moto kuthiwa ama cranies le moto futhi bengibona kahle ukuthi yabo Mike khulunywa ngale moto le moto ama cranies ayabona ukuthi man ama cranies athathe lento sifake emabhayisikilini esibona satha le nto efake emabhayisikilini yabona iyahlangana kancane iyahlangana cine sekwa ama cranies namanje yini yakwenza mhlawumbe ukuthi uvule ischeme wena mina uthi ngivule ischeme yabo ngiyengayibheka ukuthini ukuthi bengibona leader yabo into esifana nobuleader kanye yabona ukuthi hayi mangathi ngiya recruit man iziningi into engaziyenza so it's not ihleli ngingakabi necrofold isihleli umuntu aze kuyakubuza ukuthi ndodana libhayisikili lami lishoda ngento eka bakubuza wena maybe bafika abantu ngelanga nje kulungiselwe i-event bafike kuwe nje ukutshela ukuthi hayi event kanje sekumele yona ube wazi ukuthi hayi lo muntu umtshela ngokuthi kumele afake ini ngabona ukuthi hayi shooting nayo leyo nto leyo ngcono nje ngizicreate i-crew creator ye-crew kanjalo ngiyakuzwa mnganami so ngaphandle kwento yamabhayisikili ikuphi futhi okwenzayo mhlawumbe empilweni manje sasebenza ngisase anti workforce kwama umuntu osaziphumela nje emsebenzini bhayisikili eceleni yebo manje umuntu obhizi ngomsebenzi kakhulu into engiyenza le phuma yazi umsebenzi then indaba yebrand yona ama-brand akho nayo manje umsebenzi ngiphala nayo into yomlungu into yami eceleni into esengizipushayo manje ngiyazi ukuthi ngamasente engathola kumlungu create design ithizini faka register lento le mawusuka lapho udlulela phambili phusha ngayo ispan kube yinto ekubekela isinto eceleni bese mina indaba yebrand nayo so indaba yebrand ifuna umuntu oqinile ayifuna umuntu oqinile indaba yebrand ayifuna ube ntengentenge kumele ube ntengentenge phela esingasho esikhathini esidinge ebrandini abantu bathenga ubuso bakho azinto engiyengayicabanga ngihleli ngiwani ukuthi makungathi uTravis Scott ukhipha ibrand yakhe nje enobuso bakhe ukuyabona ukuthi abantu abazothenga bazoba kangakanani bazoba baningi mara wena ngoba wala ikazi awukho popular so melo uyenze yonke into ube nama strategy ukuthi into mawuzoyikhipha kanjani so uyazi ukuthi hayi angikhipha i-design thizeni iqala kubani umuntu omaziyo ngathi uyahamba uyatrend into promote ahamba kanjalo Maria mi brand nje okwamaye sayibeke ku Confist wathi uConfist unjabule umuntu osayipromote okwamaye noma sisafufuza yabo kodwa sisafunda ngasho ukuthi sisafunda kancane wayiqala nini ama brand brand yami ngayiqala 2024 eyokuqala le Feel Lifestyle yona le Feel Lifestyle ngesuthi lapho 2024 2024 ulabe iqala khona nayo connection la khona suka from ebhayisikilini ngathi mangithengisa amaphathi akhona ngahamba ngayo stock ngaprinta ngoba into eqala lapho uthi hayi sengine brand manje iqala 2024 bese ke kuba nalesibili iCloud Cotton yona into ekade bangayi release ukuthi le yakade ngiyenzela ukuthi kube into engasho ukuthi mawuzo like ibe professional yona into esabekele isadlile ngasho ukuthi ngisayidlela amathambo engqondo so uthi mayephuma nje iphume kube into engaziyo ukuthi hayi angeke ihlale la ikazi angeke uyothenga ngo250 into eyobeka eglazini into eyobeka eglazini le yiyo leyo ke iprint iCloud Cotton yona ngisusa 2025 nayo December December 2025 December kade kuyiyokuqala kwayo you strong fethu unama brand awu2 ama brand awu2 inekwenza ukuthi umena lo mdladla lo hazini hayibo
nayo iya encounter indaba ye pressure. Boma uzobona enye brand ikhipha i-design kanje uyabona ukuthi hayi man kule yam brand design le keep OGP gangster ngeke imagine no lifestyle athi introduce enye brand engizokhona ukuthi ngithathe izinto zangapha into ezocompete nabo Nike yabo yabona ukuthi ama keep i-design ka okay le design ngakhona ukuyifaka kuphi ku lifestyle le mayiphumile ngikhona ukuyifaka ngapha so yaphela nansi nasema brandini kunama ama competitor yeah so everything ekhona lapha ama competitor anything nje yama bani keep i-design so nawe sekumele makubheka ukuthi okay le design le ayikhiphile yipho ongangena ngayo ukuthi at least nawe ikulethele ikugain kuyo there so kahle ikhona igrowth kulento zama brand yeah ikhona igrowth yayi growth inkulu kuyo because a brand kususela kude brand uyakhona ukuthi ukhona ucabanga indaba yebusiness so uyakhona ukuthi ugrow izinto ezifana lezi ama ideas ama business izinto enjalo kususela le business uyakuthi manje njengoba senginale brand ka ngiyazi ukuthi ngemali ezongena ngamachiza ayingayikingaki amahood into enjalo so uyazi ukuthi manje sengivula ibusiness ngiyo register ngemali so lapho siku growth vele yaqala ke ithi so yazi ukuthi hayi mase sekhona into ka so yazi ukuthi hayi sekumele ma keep at least level mahood ubhadala leyo uma egoal singathi egoal because yabo engathi nama brand amaningi abantu abamnyama uyazi uyobhadala leyo egoal uya register kubo team so team uyayibhadala na imali ufake leyo brand yakho so i-register so eyam kade ngakaqedi uku register ngade sengiqalile so into ebesasele ukuthi yenza ama testing yabo ukuthi branding iyenzayo isuseliphi impahla engikhiphayo impahla enjani leyo nto le ifika kanjani ema customer yabo i-testing mali yakhona but mali igama nje lona sele register igama sameli ya kuma design futhi uthi le design okhiphe ngonyaka kanje design okhiphe ka ayifani kaSibanibani nge ayikaze yakhishwa before lapho semele iqaleke semele sekungena lawo ma actor khona ke uthama imeli iqala uthi yo check ukuthi into kanje kanje so lapho ke yakumela basho bathi mele ube ne transparency yonke into yenza imeli ibonakala so yonke mawazi ukuthi une design oke wayikhipha before nanoma ingatrenda ngigqoke umuntu oyi1 skip esi1 uyayikhipha nayo bazokhona ukuyibona so brand ka nawe i-design ke wayikhipha so mangabe ke kuba ne design oke wayikhipha ifana neka Nike iya cancel yeah ya cancel yo shothi deep nje lento le yama design thina singathatha ngokuthi mhlawumbe ama local brands into ezincane nani hayi yona into deep yona phela abantu abaningi bathenga local brand ngenxa ye design nakhona abo design ayiye ekudlisayo brand mazokhipha i-design efresh umuntu ayithanda estradini obviously uzokubuza uyithengephi la uyazi ukuthi hayi ngithenge endaweni so sekayezwa ukuthi hayi ndoda nginikeza ama number ngithintana nalomuntu lo sekayazi ukuthi hayi into ekangithola kahle so i-design yiye ekudlisayo kakhulu yiye kunikeza isithunzi kakhulu mama uzokhipha i-design nje eyithulela akekho umuntu ozokubuza estradini ukuthi uthola i-design so angeke bazobona ukuthi hayi lo Mr Price ukuphi kuyabona i-design yase Mr Price asina because siyazi ukuthi hayi le yakhona le mara kuba nento yasekaso uyibona ukuthi le design le yeah like asiyashisa sikhane ke vele nakhona kubo nakhona i-growth yakhona kancane iba khona ukuthi hayi design iyo ke ehlisa kakhulu ngiyakuzwa mfowethu ngiyakuzwa khona into ementionile ukuthi khona umuntu omphayo ukuthi akupromothele yona lonto le ucabanga ukuthi kubalekile lokho ukuthi mhlawumbe ube nomuntu okupromothelayo noma bathi yini brand ambassador yeah bathi brand ambassador yona ngasho ukuthi ibalekile ne because angeke ukuthi wona umuntu nje ohlala busy nezinto zakhe ongekho lapho kuleyo fame le ukuthi uzokhona ukuthi uyiphushe lento leyo kumele ube nayo i-brand ambassador ngabona ukuthi into ephoqelelekile ukuthi ube nayo i-brand ambassador uzohlala la nento zakho iqoqe ayekho zoza
uyazi wena mawuzothatha umuntu aso uyazi umthembile lo imneyami brand ambassador Confist kupha ama socials Confist K Woods ya kanja so uyu umuntu ongipromothelayo lo ya mazomnikeza iskipa lo muntu lo uyasigqoka siyahle uyatrend maka trend kanjalo at the same time abantu sebayazi phela loyo muntu loyo njengoba seka ambassador uyazi na ukuthi khona abantu abafisa ukufana na bazofuna ukubuza ukuthi ngibona into kanje begqoka ubani ayikuye vele brand ambassador yakho sebayabuza ke iqala ya trend ke iba viral into yakho ke ye brand bayakuye ke mabayakuye uyayithola ke bakunikeza into yakho so brand ambassador yiyo nje na into ekhona kumele ibe khona ku brand umuntu ozokhona ukuthi akuphushe mara le Confist angeke ngisho ukuthi brand ambassador kuphela yabo akusi brand ambassador kuphela umuntu engasho ukuthi abobo ma partnership yeah umuntu okhona ukungifonela uthi ndoda ngibona i-design kanje uyipostile abantu bayayifuna phela i-ambassador yakho ayizingeni ukuthi ubani ufuna i-design ka yena izidonga agqokile kuphela bayibona ishayile mara leya umuntu okhona ukungifonela ndoda khona umuntu okhala nge-design so uyiposte emalangeni into ekumele iphumile ihambe so uyazi ukuthi hayi akufani sekumele uyenze manje shale yo design ukeep so yabo le partnership le yeah sekuyi partnership ke manje mfethu lana iqiniso ukuthi kuphoqelekile ukuthi mangabe une brand ambassador lo muntu yonke impahla egqokayo kumele kube khona igama le brand yakho hayi lapho hayi lapha kukwaziki lapha kuphoqelekanga lapho hayi akusimust kwaze angeke uwazi ukuthi lo muntu lo isikhathini esikayo njengoba ambhuka sekumele maye yokucula ayokenzana ayo perform ufuna uzigqokela inaki wena uzozifikela ngebrand yakho umnikeze ufana ukuthi sometimes uba nalento ukuthi uyamnyatsa ngathi uhluphekile labo into enjalo labo umuntu mazomupha impahla uthi hey ngipromothele so na ngikhipha into eka bona kahle ukuthi hayi ndoda nginegig enkulu mina ngeke ngigqoke brand ngeke ngigqokele brand so angeke ngisho ukuthi hayi imust ukuthi lo muntu kumele agqoke brand yakho cause azwe ngibuza lo mbuzo lo mnganami khona ama brand ambassador amaningi engiwabona la kuma socials la muntu zonke impahla makayigqoka kusuka ikhona leyo brand leyo hayi lapho yabo kuzo zonke impahla bona for example let's say u brand u ambassador ephuma noma u sponsor wayiphuma mhlawumbe yeah yonke into oyigqokayo lapha ya mele ibe nephuma alapho kuyahluka lapho soke kuyipersonality loyo muntu lo akafuni ke sho ukuthi uyayithanda ke brand yakho like umuntu ofuna ukuzibona vele alapho kuphela umuntu makazothi ye uyakuphi kuphi ileyo brand uyakuphi ileyo brand futhi vele ke umuntu ke naye vele ofuna ukuhlala lapho kuleyo brand leyo njengoba ngisho ukuthi abanye yabo ipressure yakhona le ukuthi uyegigine njani ngeke afake ibrand yakhe isikhathi eside ya so nje indaba yokuthi ubani uzogqoka kanje malanga onke into enjalo akusinte ekhona leyo ku brand and then now sometimes mawe brand on iphinde kulimaza bona kuthiwa sekumele ukhiphe i-design so lo muntu lo uthe uyothenga into kanje kade ningakhulumi ngebrand ngikade akukhulumela ngeNike lo muntu ofuna ukugqoka iNike ngelanga eliso ndiyabona ukuthi ngelanga eliso kulabe izotrend akubezohamba khona yeah sekunawe seyakuaffect amount kubazi ngikhipha i-design ka least naye izomjabulisa ukuthi yabo makayigqokile phambi kwabantu khona ukubonakala yeah mnganami ayishuthi deep leyo nto lena indaba ye brand deep so mnganami seswere phapha ne awusichazele la mnganami yisiphi nje isifundo ongasipha abantu abe babhema mhlambe okapabi nabasayibhemayo nabafuna mhlambe ukushintsha impilo yabo ukuthi kumele bakhetheni kahle yeah so nalapho ke into engabaqoqozela ngayo ngibanike engasho ukuthi into ezokhona ukuthi ba highlight inyana leso sports inyana leso sikhona yabo so umuntu aqala abheke i-background yakhe yabo abheke ukuthi ku background yakhe makangaqala ukushifta ngapha kokapipe ikupha ngakuginga bacabange nje leyo nto le ukuthi mangeke yokapipe ngagain into ethize
endlini maybe ngingahlonipheka makhona ukuthi bakwazi ukuthi ubani phela mawubhema ipipe nasendlini abasabuni ukuthi ubani ongena nje njalo wena utakiwe na ngifikile ufela ukuzela nje amapipe abesahamba ayodlala ayoyenza lento ayenzayo so lapha ubi nesithunzi so ngitengitshela abantu ukuthi kuyaphileka ngaphandle kwepipe uba nesithunzi ngaphandle kwepipe umuntu omdala umakhelwane yakhona ukubona ngaphandle kwepipe futhi kuyabo umakhelwane abayithatha indaba yokapipe avele ukubona kahle ukuthi ayi useless lento so kuyaphileka ngaphandle kwepipe into engabatshela yona le uthi nje noma bangayapi pipe mabalibeke eceleni angeke basebenzele alinakusasa pipe laziwa abantu abahlele umamenshini yeah pipe into is strong yeah it is strong babhema amagutsumela strong amagutsumela strong mnganami ngicela nje ushiyela abalandeli bakho mhlambe noma abantu abafisa ukuthola izikipa zakho ezidayisayo namahudi ukuthi mhlambe bayithola kanjani yeah so ama-hoodie ami sukela lapha ibrand nje le ephushwayo manje ife lifestyle so ngakhona ukuthi uyithole kimi socially from Facebook Babkindi then bese ke ku TikTok ife lifestyle West 24 we brand ngakhona ukuthi uyithole lapha khona ama number khona mangabe ke une connection wazi mina wazi umuntu wazi mina uyakhona ukuthi uyithole so ama t-shirts kuya depend ukuthi i-t-shirt enjani so i-t-shirt isukela lapha ku from 150 180 250 bese ke hoodie from ke hoodie 290 so lona tisase specially yeah kwamanje tisase 250 but lona iprice yakhona 290 but esazonyuka ama price bayahamba phela sazonyuka yeah sazoboma 350 yeah but manje price isase kuyithi 250 umuntu angakhona asitholela into yakhe ayifunayo yebo just DM lapho ama number khona 0789892885 la ama number ngakhona sithole kuwe for a brand kakhulu yeah yo ama price abangakhona bawa DM lawo awukahlangabezani nescam mhlambe hayi angasi scam angaze ngaskema mina ngiyakhona kahle into engenza ukuthi ngaskema kakhulu ngiyakhona ukuziphumela ngiyozibhekela izinto so ngibona ubani uthenga endaweni so TikTok uyangena uyasearch uyabona ukuthi umuntu so uthenga ka athi ngihambe ngiyozama uyakhona ubona indaba yokuskema ngazi ngihlale ngasinda nje njalo ngihlale ngisinda scam afike umuntu phethe amabox ayi12 ndoda eyikiphekayo send imali ngikuthumelele ayisandla tshela hayi ndoda ayihlangabeza kanjalo nje ayangidlalela lapho ngiyazilandela ngqo e-store straight nje phumeka yeah hayi mnganami ngicabanga ukuthi sizoyivala la siyabonga isikhathi sakho ngiyathemba nalabo bafowethu abakhulayo mabayibuka le interview bazoqhuquzeleka bazothola isifundo sokuthi kahle akusizonke izinto ozenza nabangani ezi-right ezinye zakhona zi-wrong yeah so ngiyathemba nawe isupport uzoyithola uzoqhubeka ibusiness lakho liqhubeke ufeze lokho ufisa ukufeza mhlambe empilweni yakho yeah lokho vele into yakhona vele yeah bonge nje kakhulu ithuba nje bafethu siyabonga nani isikhathi enisipha lona nothando niqhubekani isipha lona siyiMepho Media kusase kuhle kusase kuningi futhi esisazoniphathela kona please don't forget to share, comment, like and subscribe bafethu kakhulu yeah out ngibonile shota lo 100k weights abakafiki le bafika 100k bafethu bayeza uyezwa 100k uyeza uhlale lapho nje sibheke khona bafethu we are out danko danko